mema akwaba edeba Adom TV dwumadie we eye Nkuranhyɛ dwumadie me a meti dwamu a me dwumadie ho kyea me edin am gyeso ene Apostle Dr. Nita Kotego megidi sa ho ye ma me ni kan na wase se wode wafidie ato Adom TV na dai yemebre ena asa ya brabo yesikasem adwumasem ya disua ya pomodne enempo yankita hodi ahodo efa na ya wade ne ankran nkita hodi a asa akusi baabi a ya na eneje enim. Most of us are required to reset our lives, indeed to renew our lives so we can enjoy the changes that can make our lives outstanding. Onyame boyense ya amama obeyen dihye oboyense ya de nyina so tumfo ye wura mu wura. Nanso, there are people whose lives have come to a standstill. Maybe one hour abepim, when is sikasem abepim, when in Yumayo and also quite Jumanopa, Kusian Yumre apim, Kakro Benyanuedi, or the San or Yan Fediasia, no Kojina Home, not Sebi and that's all Asa. Be Brian on a brabo, Akoya Cobra, now when a die so embemu. Now be Brian, now when it that will be. Many of us are looking to others to get so that they can give to us. It may be any day will be when you're not be a mepe or me fa mepe and Tim Penny say, "Ya one penny for one hour, ya one I either one show one man and quite any dachi, I show more on say to and then in sa abrabo. So to me, a gina will not so brane. You must be independent physically, you must be independent emotionally, and you must learn to be independent spiritually. Said the baby to imagine on answer say mesoso me your mama mesoso me dimu and then am no kasem person bisa wasem tiawa. Are you physically independent? Won na obi na abu bra won tie obi ensem na wa wata de won nye bibi say we dey ko impress obi ana wo ye ne akoma eda so. Are you emotionally independent? What think am waji fa hodie say we nigye enyina ne oma ebesi so. So when you nyina be ma bia no oba bi so so when you nyina aduro bi so ana nsa bi abenom so so when you ade bi efiri mu mapa esan nya wankasa wakakire wo otimu. Are you spiritually independent? Se wokra bi emfa wokra no mum e ba na se wokra fun wokra bone wokra se bi ebu abonfia wokra se bi okira se wo de won sem fata se wo sunsum atoba ha aso wo ye sunsum independent ana. These are things you need to be aware of because independence creates the freedom of choice. So when you find dia and etimi fatimopo a ejina wankasa wadwene proso a ejina wansusu yeso sabe akwa edan ni wura akwa edan ni wura na kosise wo ya akwa yi de wura ena be kire de abaye na se sabe wonya fa hodie hunam fam wonya fa hodie atinka fam na nya fa hodie sunsun fam a wonnan obi wodan wankasa utimopo ne unsusuye ati me kasa na de ekoi me de me kra ne me wire nyina ehye awuradim na me de me kra ne me wire ehye sade obonsam nanso so nipa baabi a wode wo kra na wo wire ehye no ekire baabi a woko baabi a wode wo kra na wo wire be hye no ekire baabi a woko wo ye nipa miensa na wo honam ba kum wo ye honam wo kra na usunsum wo kra na ekire ne ma nyina abenya ye ka wo nipa kra okra eye adwene a wodwene okra eye adwene a wodwene atenka ekenya no ena okra akro no eye mfoni a watwa go adwene proso ena okra akro no ano eye ne ade opeye ndi se wope ehye obi paase se wadwene ehye obi adwene mu na watenka ehye obi ne yemu a woni fa hodie. And many of us are walking this earth with our soul becoming subservient to certain things that are not supposed to be as masters. Some of us are subservient to social media. Some of us are subservient to anger. Some of us are subservient to poverty. And some of us are subservient to lack of emotional intelligence. Some of us are subservient to sadness and worry and complaints. Some of us are subservient to sin and faulty habits. And we are walking the earth, complaining, say, yeah, bre. Onipa wo bre no ye die ejina wankasa wo so. Wo ye die ejina wo kra enpuntuo. And our fear say, Ejina Okra, a fear so. So, me can Bible ni ya, or Chile baby say, I wish above all things
that you prosper and be in good health. Was a me pese ubenya nkunim e wade nyina so na wapomodin so be di as long as you prosper in your soul, even as your soul prospers. It means soul prosperity is linked to prosperity and linked to health. E kire se wokra etoye na ejina yi a ma wabrabo so ejina yi. Ni kire se wokra edi hia na wabrabo di hia. Nti wiase we ye bre ene amani hunu ejina ye kra atosin. Na no metuade bi din se soul deficiency syndrome. Soul deficiency syndrome. Wokra wo yade bi. Wokra watosin atoba ha. Ya woni mbebia ode ni nipadua efa. Ya woni mbebia ode ni sunsumu fa no. Wo ye wokra ema obre. Ene dey. Bo modien na bisa ho se wo sha atade se wo ye djuma bi ama honam a so are you doing it with a free mind and now you are doing to impress others? So wo ye ma amanfo aka say e wa ya de hwede ye na pe ofa ahodie hunamu enye se wo hia oba bia hunamu e mame yanko be ma bia ma yanko. You don't have that freedom physically. You must be able to free in your body to the extent say you control what your body does. Your body is not controlled by the lust of the world. Your emotional freedom is important, or what we call emotional independence. They say when you think, "Come for who they say amanfo airboard ayampia say abrabo atosin say no man ko ye ugina bram o ka say better frache me metimi agina no ayeniye." Your life does not depend on your circumstances, and your situations do not define you. Therefore, you have an emotional independence that drives you to do what is best. And to think kanya fa hodie e ma ye nia esafata wo. Yes, what think nyina so ene ne obi ka kire wo ne obi anka kire wo. Yes, what think nyina so ene ne esie ne ansie. Obi a wo atinka mfa hodie no egia nan so ka say we di aba enso metime agina ho. Ena kura no sunsum so fa hodie hu ya. You must set your spirit free. Bebre ene adwen say ye kramofo ye kristofo enti enya fa hodie da bi. You may be in bondage to sin. You may be in bondage to lying. You may be in bondage to stealing and corruption. You may be in bondage to drugs. Ebi ameke in bondage and sanom and trone chrono afa wabrabo no mu. Enti usunsum ebre. Ebi ameke esisie ni adwaman afa wabrabo no mu. Enti wokra ebre ene usunsum bre. Na de jifa ahodie na ma wokra enhome kakra na ma sunsum so enyina brane. Na wannan oyofo no oyo no na ji wonkra efri ne ho wo ba wiase no nyame de nkra bi ma e bia wo rafi e na wo na ne waja sesansa nkra no sanjina wo na so na bisa awurade se papa nkra be na de ma me se me kan wi kire wiase me wi rafi na kan me wonkra ne se wo ba be ya odini wonkra ne se wo ba be dimu wonkra ne se wo di bibi ba ka abrabo ho na abrabo ho fa ho di aba enkra de ba no enye nkra se obeware awo enye nkra se obeto kai enye enkra se se bo abrabo se de tie bia wo nkra bia de ma se fa bra wiase se enam so ahoto beba obi fie ene obi manso aha ena me du besie me da se wa hweme me gidi se ene de obenya fa hodie ama wo kra na osunsun na wabubura se de tie na nkoya akoa enhye obi nsa se mpopo bi asom na me kanfo otwediampon edema ono ye ade nyina so tumfo wo sahene no abusua onyame nka ho se wanya amra hweme edi amje so onim dada Apostle Dr. Anita Kotego moma menda da che hene ase ona me producer na menda Thomas na pamfo camera na menda Frank ene na pamfo sound na menda MCR lighting ena from managers ase Adom TV di my phone nyina medam ase o ahwe me so no woni onyame entina